Bintang tamu ini juga di versi Gunung Sari ya. Di antaranya Cak Maskur Jirebeng Patalan, Cak Jumarto Watu Prapat Sudarsoti MK Basan, Cak Najar datangnya dari Purut. Tidak ketinggalan Sugiyul Resongo Kampung M Hoirul Anam Legundi, Cak Mahrus Togu, Cak Bambang Karangrejo, Cak Nur Hasan Wiwin datangnya dari Watestani. Monggo tampil di Pagendaran. Cak Maskur dalemipun Cak Jirebeng sesarengan, Cak Jumarto Sudarsoti M, Cak Najar sesarengan, Cak Sugiyul Pak Kampung M Hoirul Anam, Cak Mahrus